ljudi, ja sam Stefan. Danas ćemo da igramo FIFA 16 Ultimate Team. I tu je moja sestra došla iz škole. I evo ga. Da. Robi. Nisam uspio. Ne, pazi. Uza mašina. Nije ovo na stoper. Idemo na stoper. Ne. To moja sestra stalno me zapitkuje. Zatvori vrata. Evo. To je moja lama. To je lama. A ne. To. Ne. Oj. Bram. Ne. Ko je ovaj? Dobra, kako ne bio. Ne znam. Ma napadni ga neko. Ti Ivane. Joj. Bravo! Ne kontam. A po vrijeme. 4 minute. Idemo izmjene. Kakvi? A ti! Sam skonto da je ono. Dajte, samo što. G. Samo. Ajde, Bruno. Bruno. Match. Go. Okay.
počela je druga polovina. Bravo. Zadnjeg brzanja. Kad je sve moguće, brate, gledalnik. On trči, kada on drži sprint, kad on ne drži sprint, on trči kada vi drži sprint, bukvalno. Ne. 53 minut, 54. Ništa teba. Defense. Rače. Ultra tak. Ajde Sterling. Fifu. Dosadan si. Jo. Kontra. Dobro. Znači, njihova, ja sam da nisam. Možda onda i ne znam, da, njihova. Vidim. Pam. A vidi kako onaj Castro brže od Sterlinga, mislim uspije. Ne Castro, onaj, kak se zove, što sam ga što je sad na klupi. Kako on brže od Sterlinga? Ne znam, ja sam brže od Sterlinga, Sterling 93, on 82. I brži, ladno. Nekako brži on. Ko je ovaj? Sedmica, što je to? Boga je glumba. Vidio što je evo ovaj, Ivan Carvalho. Kako on bude brže od Sterlinga? Ima 83, tako nešto, 80. A Sterling 93, 92. Ništa ne može, pustimo ga uđe unutra da se napropera. Već ga... Jao, golman je proklet bio da Bog. Što je primio, brate, mili? Što je primio lik? Bože, ti sačuvaj. Mislim, Bože, ovo bi beba odbranila. Vidi, ajmo sad dati autogol, pa brate, gdje ćeš ovo da primiš, ovo nije, ne znam ti ko bi odbranio. Beba koja ima 1 mjesec bi ovo odbranila. Ovaj Der Feller još na gol. I sada da tražit će prenos. Znači... O golman je kriv, ne znam, što tako da su ga platili. Nike. Pa evo, oj. Aj. Nekad ćemo otvarati ovo, sada će biti. Samo to ima, nema ništa. Sljedeći video ne govorim još. U sljedećem ovaj otvaramo. Da. Ovo bi bilo to što se tiče ovoga videa. Mi se vidimo u sljedećem, a do sljedećeg. Ćao!